ମିଛ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୁଁ ପୁରା ରାଣ୍ଡମ ଭିଡିଓ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ତ ଦେଖା ହଉନି ଅନ୍ଧାରଟାରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ଇଏ ତ ଆମ ରିଏଲ କେସଟା କହିବେ स्पॉट देखियो ना ये रास्ता देखो सर भाग से लोग जस्ट ये पाई साइड रे गणेश पूजा सब करछन माइक बजो हला मुझे भाबे पारले एबे भिडियोटा बनेबी कि नहीं कारण एबे माइक बजुछन सब आड़े से जो लोक कहउछन भूत बाहरुची बा किछु एबे से बाहरिबो कि नहीं जना पड़िबन बट देखिए मो साइड में पूरा